Pamirsa Bendesa Desa Adat Kedonganan Iwayan Sutarja mausang semertin ring pemargin tradisi mebug-bugan sani kemargiang nyabran warsa oleh krama Desa Adat Kedonganan pina ke cihna penyucian turmananing rasa bakti kramani. Manut Dane, mebuk-bugan rau saking kruna buung, sanit kesemertinin pina ke cemer utawi daki ring angge sarire, ngawigona endut utawi buuk puniki, keuap ring samian angge sani nyinayang male ring angge sarire imanusa, dani ngawawahin, usan mauap endut utawi buuk, pemilet raris nuju pesisi kangin miwah kau, antuk mersiang angge, tios fisik, Dresta inucap taler pesucian ring sekala miwani skala sama tutujon mersiang buana agung turumaning buana alit utamanyane ring wewidangan desa adat. Antuk punika, dresta puniki cina kerayuan pantaraning manusia sarang pelemahan. Harapan titiang ke depan niki mabug-bugan tradisi sane sampun wenten ring desa adat Kedonganan. Dumogi sekadi wenten sane mangkin yuwana titiang sabe yuwana titiang dados panitia niki mabug-bugan mangnane presiden ngelanturan benjang pungkuran tradisi puniki. Duaning tradisi puniki satu-satunya sane wenten ring Bali. Taler kentan minapan titiang ring Indonesia. Napi mekawinan duaning sile sinungel sane patut puniki taler irage sarang sami nyage tradisi puniki duaning niki taler ngewantu ritat kala wenten pariwisata penunjang pariwisata ring provinsi Bali. Nekeke mekawinan titiang nunas ring pariwana titiang mangdane presiden ngemargi yang ngelaksanayang tur benjang pungkuran tetap ngajagan sane muaste tradisi mebug-bugan puniki. Tios anggen sarana penyucian, tradisi mebuk-bugan taler pinaka cina bakti krama desa adat Kedonganan, majeng ide sang yang widuasa, sejeroning nabi sanes sampun keicen. Melarapan dresta inucap taler krama nenten wanta mersiang angge, nanging taler nunas kahanan imbang jagati. Tradisi mabuk-bugan kantos mangkin kantun lestari, sa pinakepan utama ring budaya lokal desa adat Kedonganan. Hendra, Miwa Edi, Bali TV.